Away ka truck ka badan yung registration number ML Katway A, iway like nday not kabakit klinker kabawan na siya kibenta jong ka shilong, bat kabahiyar siya sor Guwahati, kalakalon no hadin ka jingnya stet hakapor saw ba JAA hakasnong umling. Hakani ka jingjia unong bot jong katika truck ulaman saw, bat nakaliang gipulit kila penkit ya uti ubriw siya kijaka ay jing sumar. Habakren bat unong lum kubor karo news unong bot ya katika truck ulayathu, baka daw jong katika jingkalan ka truck kadai halor ka jingbom la syu bante lakam ya kakali namar ka jingbom trekam syu ubrek bat ula persyang ban pelat ya ki weipat ki kali ki bayat na ketika surok kabala penlong ya ketika truk ban kelon tapi warnang te berbar long batha kablet babni sur barang te ni barang te kayo ini kasi galay taksi yang kablet taksi yang kablet bat kablet te ini dia tang ko ni yang bat kablet barang tu ni dakulon dia nak anu dah kali tangar ngabat te driver driver ngadang sudah sejak bamjah tu driver pat bam re ngadang sudah bamjah tempat uang na bat baha ngadang bud uang lesong mersai ngana manga sang nang yang te si bamjah no uang tom le abspang lawan ko de berni nga de busai kembali sumlik sai bamjah no uang sebarang tu uang bat kemha berak bat surat mahang tu ni ka berak tang siliang pe yo ibi yang tiga strok ro lalu dang nubat ka berak rei babat ka berak lalu dang te tang si kan nubat ka berak kemudian tu kopor dan ki kali ro bayak chana siliang kali ret bayak su siliang tadau itu kali ro bayak itu siliang ai mala overtake ba sini hoi tu ne pat la ya khun ba ya ladi mo nomor 6 der itu kali nak kali sini ke nomor kali ni ro dang kali lot jadi bendor kali ret barang tu la su light bit tu hi su adjust ba ka berak tak mo la light bit lawan kali nang tepat rasu ban kontrol mo yo dei kali ret yo don kulung yo don kena kunur lara kontrol nomor ni kali ha basen de relatif